asibingelele wonke umuntu okhona eSouth Africa kuphi nakuphi la ukhona khona siyabingelela impela uyabingelela la uDr Sibhikile weshingishane zomoya enqumuleisha amaphiko umavula kuvaliwe emzini yamadoda siyabingelela wonke umuntu nje okhona ngabe usekhaya ngabe uphi la ukhona khona sithi sanibonani nonke namuhla ke sengikhona futhi njengoba ngishilo ukuthi ngohlezi ngikhona kule channel ka Dr Sibhikile ngiphethe zona ke indaba zabantu ngoba makusile ngidila nendaba zabantu izinto lezi ezidingwa ngabantu njoba ngikhona lana nje sengitholile futhi incengo ngoba kakhulu abantu bayangithinta kakhulu bese bayasha ikhalo zabo bayibika ikhalo zabo abakhala ngazo njengoba nazi ke ngihlezi ngisho ngithi kune pharmacy ka Dr Sibhikile elapha eDurban iyona kakhulu ke manje enza ukuthi manje ngathi sengalokho ngibuya njalo ngale channel enxa ukuthi abantu bayafika kakhulu lapha epharmacy bafike babike inkinga zabo babhekane nazo ngizoyisho futhi le pharmacy la ikhona khona ngisho iaddress yayo eThekwini iaddress yale pharmacy ithi shop 18B Ajmera Arcade Durban Central shop 18B Ajmer Arcade Durban Central lapha ya ku Grey Street ila une pharmacy khona ka Dr Sibhikile owayisungula ngenxa yokuthi abantu bayicelile ukuthi la kamhlaba uyalingana ukude kakhulu kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uxayekile manje uyaphuthuma ufuna into ezokwazi ukumkhipha enkingeni esuka kuyona noma udinga umuthi noma yini nje ayidingayo ufuna into esheshayo ezokwazi ukumkhipha enkingeni ngaleso sikhathi engakafiki esigodlweni njengoba ke ngikhuluma la namuhla ke ngisesigodlweni la kamhlaba uyalingana la engisebenzela khona la engithi kusekhaya khona khona ke namhlanje njengoba nje ngenza le video le ngithi ke ngibuyile ngendaba zase pharmacy ngithole ingcingo ke lapha yana mangaphosisi mhlambe zabantu abayi 5 or 6 abantu kakhulu ke abafonile kungabantu besilisa la bangitshela nje straight ukuthi cha Dr Sibhikile siyakhala la kade lokhu wakhipha ama product emavidweni akho owaphethe pharmacy yakho kodwa ke izinto zethu asiziboni lapha noma ke asizwa ukhuluma ngokwethu ukuthi kukhona yini kusho abantu besilisa ke njalo kanjalo bathini ke abantu besilisa bayithi cha lapha yana abakezwa ngikhuluma ngeproduct ethinta amadoda namhla ke ngizobatshela abantu ukuthi cha abakhululeke abantu izinto zabo zikhona manje ukusuka manje nje kuyeli umuntu noma angafika kule pharmacy ka Dr Sibhikile bazofika bayithole lembiza okuyimbiza yamadoda imbiza yamadoda ke lena kakhulu amadoda aphila ngayo esebenzisayo ukwenzele ekuthena akwazi ukuthi enze kahle izinto zawo amadoda akhona nokuthi akhona nokusebenza kahle nje emakamerweni yonke leyo nto le kunembiza ke lapha okuthiwa imbiza yamadoda enje yona ke icontainer yakhona imhlophe kodwa yasibhala ngembhalo engathi yellow iqhamise ngokublue mawufika lapha nepharmacy ka Dr Sibhikile ufika usho ukuthi wena udinga imbiza yamadoda mawuthi ufuna imbiza yamadoda bayazi abasebenzi baka Dr Sibhikile ukuthi ke nansi imbiza yamadoda uhambe oyisebenzisa futhi ke ngiyasho ukuthi mangabe kukhona abafuna ukuyitesta bangafika nje banganqani basho ukuthi cha sifuna ukutesta ngoba la ekhaya ka Dr Sibhikile asikhulume ngenganekwane sikhuluma ngento ukuthi mangabe sikhuluma ngayo la noma ufika wena
ufike uyifixe leyo nto njengoba injalo. Masithi leyo nto ise-pharmacy uzofika uyithole leyo nto njengoba injalo. Asikhulume ngento engekho engaziwa, sikhuluma ngento ekhona futhi enginesiqiniseko sonke sokuthi leyo nto isungulwe yimina, yakhiwe yimina. Ngiyazi ukuthi ngiyakhe ngani. Ikhona-ke imbiza yamadoda lapha, amadoda angahamba bangixolele komama nabo. Ngisazokhuluma ngokwabo, kodwa nje njengamanje sikhuluma ngembiza yamadoda. Le video sikhuluma ngembiza yamadoda. Amadoda akahamba ayothatha izinto zawo ukuze bone ukuthi yini le esihlanganisile laphaya. Okay, sedlule lapho futhi ngifuna ukusho ukuthi-ke okunye-ke kukhona nephumula-ke. Enye into leyo futhi abantu abakhale ngayo kakhulu bathi badinga iphumula lokufutha, bathi abantu bakhonze kakhulu ukuqhuma. Iphumula-ke likhona, uyothola into enjenganale ibhaliwe nje ukuthi iphungula. Makuthiwa iphumula-ke ulimi lwakhona emthini. Makuthiwa uyafutha nje, kuthiwa uyaqhuma ungena ephunguleni, ulimi lwakhona lo lemthini. Kubalulekile-ke ukuthi umuntu kungaze kuphele inyanga eziyi-6 months yonke angakaze azangena ephunguleni. Lokho kuyasiza kakhulu. Ayikho into ethi umuntu kahle kahle uyaserviswa njengemoto. Umzimba wakhe kubalulekile ukuthi ahlala wenze iservice, afuthe, aphalaze, akline, akhiphe ichitho namabhadi. Kubalulekile lokho. Lezo zinto-ke zifakiwe, lezo zikhona zonke izinto ezithinta impilo zabantu. Ziningi izinto elaphaya e-pharmacy ka-Dr. Sibhikile. Ngeke ngize ngichaze ngakunye ngakunye ukuthi kukhona ini. Ngizolokhu nje nginilethela ngakunye ngithulela ama-product akhona e-pharmacy ka-Dr. Sibhikile. Ngifuna ukusho ukuthi-ke imithi lesetshenziswayo abantu ufuna bazi ukuthi umuntu uma ngabe esaphila nje umzimba wakhe kuyadingeka ukuthi uhlala uhlangana nomuthi, uhlala userviswe, ngoba ziningi izinto abantu abazeqa uma bahamba endleleni. Kushaya isikhathi abantu bayengcwabeni, baye kuphi bathatha amathunzi. Noma ungathiwa umuntu izinto zakhe bezi-right, ethi umuntu no angisalali kahle senginganywa imoya emibi, kwenzeke lokho nalokho. Umuntu-ke uhlala kufuna ukuthi ahlala service. Zonke lezo zinto zikhona-ke zokuyiklina laphaya, nezinto zobuhle futhi zikhona. Kuningi nje okukhona, ngeke ngize ngikuqede. Ngifisa ukusho ukuthi-ke bonke abantu abafike lapha e-pharmacy bafike bafuna ama-product angekho. Ngihlezi ngigcizelela ukuthi laphayana uma ufika khona ngeke baze bakunikeze into okungeyona oyidingayo. Uma uzofica into yakho oyidinga ingekho, uzotshelwa ukuthi cha, kuhle ukuthi ubhalise uyi-order into yakho. Awu-order ngemali, cha. Uzo-order ngokubhalisa nje ukuthi udinga into ethile. Leyo product leyo sizoyifaka. Mangabe sikhona bese uyafonela utshela ukuthi into yakho idingile seyenzile uDr. Sibhikile sikhona. Ngoba sifuna ukuthi sihambisane kahle, wonke umuntu akhululeke. Okunye okubalekile nami ngiyafika ke e-pharmacy. Into eyenzakalayo khona umuntu mangabe edinga ukubonana nami straight, mhlambe udinga ukuhlola noma udinga izinto engathi zithe ukujula-ke, mase edinga ukuthi sithi ukujula kancane, angasadingi nje ama-product azoyithengela yena. Ngiyabhukhelwa-ke laphaya. Lapho engabhukhelwa khona kula ekhaya kaMhlaba yalingana. Uma uzwile nje ngefoni ukuthi ngikhona ekhaya noma ngabe kunini ungafika, umuntu ufika abhukhe lapha abhalise, ashiye inamba yakhe, asho ukuthi ngifisa ukuthi udokotela mangabe eza ngaziswe. Mase ngifikile-ke uyatshelwa ukuthi sengikhona, bese siyabonana ngaleyo date le ngizofika ngayo. Siyakhona ukuhlola khona. Noma-ke kukhona okunye esinye sikwazi ukwenza khona konke kuphelele, okunye kudinga ukuthi sibe sekhaya. Ngoba zikhona izinto ezidinga ukuthi kube sekhaya. Lapha si-right-ke la sinanamahlathi okusebenza, sinayo yonke into. Uma into yakhe idinga ukuthi singene nayo ehlathini siyongena phakathi, uma idinga ukuthi siye emanzini sizoshona emanzini ngoba iy'nkinga zabantu ayifani. Laba badinga ukuphakanyiswa futhi ngokunjalo, njengoba kwaziwa ukuthi uDr. Sibhikile ngibhizi kakhulu ngomsebenzi wabantu esuke badinga ukuphakanyiswa, sebethi sebekhathele inhlupheko.
nginama-grade ke nama-level wonke engibaphakamisa ngawo abantu bakwazi abantu ukuphila kangcono nabo bathole ukujabula njengabantu bonke noma ngakuthiwa umuntu ubanjwe inhlupheko enjani kodwa mayisefikile ku-Dr. Spikili siyakhona umuntu ukuthi simphakamise siguqule sonke isimo sakhe yakhona ukuthi impilo yakhe ishintshe konke lokho ke mawufika e-pharmacy uyabhuka nje mhla ngeza sibonane noma ngenze ukuphakamisele ke le eDurban manguphakamisa kudinga ukuthi ube la kamhla uyalingana ilokho nje okubaluleke kakhulu lapha yana nje okubalulekile ukuthi ngeke noma ngabe yini ethinta ukuthi wena uyagula ethinta inyama yakho ethinta umoya noma ngabe yini ofuna ukuyenza ethinta amakhambi esintu kukhona konke lokho ngikwenzile konke kukhona ilokho kakhulu ke engiza nakho namhlanje kubantu bengilethela ama-product ayi-2 ngichaze nendlela zokuthi uma udinga ubona mina uyabhuka lapha e-pharmacy ka-Dr. Spikili kodwa uma ngabe futhi ubona ukuthi indaba yokubhuka iyakubambezela ngoba sokungazi nokuthi ngizanini uyayizela wena kamhla uyalingana uzokwenzelwa yonke into oyidingayo la ekhaya esuke ithinta impilo yakho ngizosho nje uma ngabe uza la usuke eThekwini ugibelaphi eWAMCA uthatha ama-taxi ayakwamhlaba uyalingana noma uthi uyibhambanana ayibhambanana azokuthatha kubeke lapha esitobini emva kwalokho uma ngabe uvela uza ngama-hike kuyophuma-ke iy'moto zala ekhaya zikulande zikhona ezigadi izimo enjalo la ekhaya ukuthi zikwazi ukulanda abantu beze la ekhaya bangaze abantu basokole batholakale sebehamba ibanga elide ngey'nyawo okunye mawusuka eGoli sisiya kwaNdras imoto leza straight nazo uyasho ukuthi uyakwamhlaba uyalingana uyebhambanana isitobhi owehla kusona esiqondene ngqona la ekhaya kuthiwa iseMathayi ungangena-ke nalapha yaku-Google uyigugule indawo le uthanda ungagugula ibhambanana or ugugule iJozini kulula lapho ngoba isuke sekusondele namadolobha ethu lawo aseduzane nathi mawusuthi lapho nje sekulula nje akusapheli nje i-hour usufikile ekhaya yilokho nje okubaluleke kakhulu namhlanje ngithi angisho-ke kubantu ukuthi cha njengoba ngakade ngishilo kubo ukuthi cha indaba zokuphakanyiswa ama-price akhona asalokhu ehlile kodwa ngicabanga ukuthi le nyanga le sekobe ukugcina ama-price azobuyela endaweni yawo efanele la kade vele khona abantu kade sababonelela nje ngoba bekunama-holiday kunananananana izinto beziningi kakhulu and bisanda kusuka kuJanuwari sesibabonele kakhulu abantu singazi-ke noma kwenziwa inkolo ukuthi la ekhaya kuphinde futhi kuthandazwe kulo muzi injalo nje indaba yakhona ngizobiza-ke iy'namba zika-Dr. Spikili ukuze umuntu uma kuthiwa udinga ukuxhumana nami ekwazi ukungithola eyokuqala nje iphinde ibe no-WhatsApp 071 106 9603 esibili 072 65 888 91 ngibuyele kuyokuqala 071 106 9603 esibili 072 65 888 91 inamba za-Dr. Spikili lezo ngiyogcizelela njalo-ke hlezi ngisho-ke kubantu isikhathi esiningi mangabe senza ividiyo ukuthi abantu kungaba kuhle ukuthi basubscribe kwe-channel ka-Dr. Spikili ukwenzela ukuthi mangabe sesibuya nama-product noma ney'ndaba ngoba ziningi iy'ndaba esilokhu njalo sibuya nazo ngale channel ukwazi ukuthi nawe ube yingxenye zingakuphuthi iy'ndaba usheshe uyithole elisashisa musubscribe-ile-ke siyakuthembisa ukuthi iy'ndaba uyithola yishisa zinjalo nje ziphuma nje ziphumela kuwena kuqala yilokho nje akuningi kakhulu osukwini namhlanje ngithi asibonge abantu siyabathanda kakhulu ngicela ukunibamba nje evidiyweni elandelayo bye-bye ngiyabonga.